Twambiririe na Rwakeba aria munini wa spika ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Renowe MCA Wanjia Mwenda Ali ni agwatikanite kirimutino jo muthuku ntere cha Embu barabarene ya Meru gwita Nairobi. Ngari iria Mwenda Ali agwitithitie iririkana kuringana na ngari ingi kiongo gwa kiongo na muthiene kumbuka Mwanki. MCA Jona Ntubanja baraboka ringari neu ne barikite kumatu kwa sibitari mushiene jwa Nairobi. Kongi na ku antu 11 ne batete utoro nyuma ya mutino jo muthuku jwa ngari Kathumba antu gwita gwa salama barabarene ya Nairobi gwita Mombasa. Boniface Mwongera na riboti eje na njira enkinyaniru. Munini wa spika ndene bunge kaunti ya Meru Norethero MCA kumorotero Wanjia Bwana Mwenda Ali na rinono kirete mutino jwa barabara tinyasha ntukwenarwa. Mweitha naku kuringana ntatira twinacio kuria antu bari bokarigitine kya mbere umbire kwithira beto tiga ara bangi bari nabo bara bokarigitine kya nyuma. Mwenda Ali leo ibo bonokire mutino jojo korea tere ngari rabo kali muthemba jwa Subaru Impreza ejiterotero Nairobi neringane nengi muthemba jwa Toyota iri gwiterotero Meru kiria antu ne okumenya kaja gatondore ena barabara na Embu gwiterotero Meru na kuma na orito bongali shojire kuringana korea ngale Subaru nitigiro ite na kurungura spika Mwenda na mtu onge barabonokire boge ngo chibitale tenere rotero Embu na nyumene bejro na ndege na kureto chibitale imwe aja kaunti Nairobi ke bare bamwe bakojirire mutino jojo baruangalisho ijire shitiranire motoko motwe nyume ngare totere kumitero tora Nairobi kuria konyiri spini ngare Subaru eri kugeria overtake ja ujare unajo jange ntuko gorogoro antu bange 10 bara tutire kile mutino jo barabara antu kumenyekana ja salama kaunti ne Makueni korea mutino jojo rumire nyume kiroli yo kamata mirigo kira kirejiterotero Nairobi kwethiro kiringane moko emwe na ngare matatu ira kamatiti antu ikiterotero Mombasa. Nilikuwa na travel kutoka Nairobi kwenda Mombasa nikiwa na roli ya kazi na mimi kwanza nilikuwa nimelala, nilikuwa kwa kiti ya nyuma pale hii kakitanda ya roli nimelala, so I could not understand chenye kilifanyika vizuri, but what I heard was a bang. Pigiwa simu usiku saa 6 na ndugu yangu kama kuna mtu wa Mombasa amempigia simu eti Paul amekufa. Sasa niko na usoni sijui tufanye nini, ndio nimengangana kutoka Nairobi. Tumefika hapa tumepata ukweli ndugu yetu Paul amekufa. Rwanyi rwenti sina ndiro tumanite kira tumiri bonde barabara Pedro bimenyera nonto kona kirondo gikithuku kemetino kyojuri mabarabarene. And we urge all motorists, especially for those who are taking our young loved ones home, to be extra cautious as we operate on our roads. Here we could see learning discipline and excessive speed that led to this accident that occurred. Ke reporter Ntosheru TV kumaja kingine ngine kine kimushu Nairobi Beta Boniface Mwongera.